Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita. Jangminify Hiniani Asamalong Chief Minister Arvind Kejriwal Nangka Humri Kivang Hot Asamarada Pan Lamthi Kithantikang Asamalong Jangmipo Nify Hiniani Aam Admi Party Matichi Hekpen AAP Chief Minister Arvind Kejriwal Nangka Humri Padoponsi Radamaipi Ingni Ponsi Labangso Radamaipi Along Lamthi Kijai Ponki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ningkan Troxia Pora Hot Alangli Kopisi Asamarada Pan Kiklempon Tekloposi Kijo Padopon Lapenalang Lijong Sidil Hierong Sopialong Banglo Poloti Nili Longta Nahumrira Nili Alang Liphan Sapajon Anisan Pachoji Lapen Deta Nili Alang Liphan Dilhiang Kang Doana Dimalongta Nili Mithang Hem Konglongpen Pajoi Ponji Posi Arvind Kejriwal Hinpen Radamai Pielong Lamthi Ningjipon Lasiasam CEM Matha Pangching Pamepen Ratchari Pamera Asamarada Phan Lang Pamenon Pusi Lamthi Ningjipon Apithu Kaprek Kaprek Alamthi Ningjitikangsi My Mission in Samjinpen My Pijut Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Lakhakrepli Korkanthi constituency ka parlo samilangso ahabar along tami men tomon herai arve ki thipar pikpen ajok ratatum kaningri hangju Jangmi poni phai hini arni kang samtili por phai hini apor malompen men tomon herai arve ki thipar pikpen ajok penangan hemrit kana hok bari cho e chosom kove bithi thengpi pai biri hei hui kana hok dun ajok samilangso arat atum kaningri hangju Lason si herai amu kang lumpik pen ajok chopangreng wo bi phak hai hui kithi ponta dolo jasemet samilangso umragori kang thim rong chir ingti jun rongpi khoya singterang kania ingti arong malom hemrit na hok ponlo samilangso pen longba moningti Karbi Anglong News Pam Sandeani Katalon Pon Lakhain Korapli Diopani constituency ke parlo Bordeka Timu Arong Along Chris Richo Monduli Pen Chenglok Kadukawe Monduli Ner Keparada Tum Chingrumsi Aliralon Pen Pam Sandeani Katalon Pon Pirt Hedang Jesu Christo Aphan Kachiki Lapen Ki Kroyara Doan Piniani Pam Sandeani Katalon Dunapai Ongdung Thekponlo Ada Por Bhaisir Kepa Por Pen Kichengsi Chris Richo Monduli St. Francis Assisi Church Saint Mary's Church, Saint Sebastian Church, Saint Joseph Church, Saint Matthew Church, Saint Holy Cross Church, Lapen, Mary Help of Christian La Mondoliner Kebara, Chingrumpet Pen, Jesu Christo Anonket Hepen, Jerusalem, Kilo Damajamik, Mason Pen, Talon Ponlo. Lasso Hood Mondolia Kurusar Lapen, Fadaratum Pen, Japon Lindsay, Tower Suding, Hosanna Deveda Sopopusi, Hangjolo. Cleared up English school along Pen, Chengsi. Chris Richo Mondolia along an kilometers, Hinibak, Kehelo, Akeng Pen Damsi, Armuchejeng Padoponlo, Apianarlo Karcho, Agirja Doponsi, Palm Sunday Apatha, Clardak Pen, Thanponlo. Labangso Palm Sunday, Katalon Ponke, Hako Hood, Hempu Jesu Christo, Apan Anong Kepathepen, Towar Soding Teng Piteng Prangarbo, Pechoy, Towara Long Limsi. Gadha moy angsong ingni lunsi Jerusalem damlo labang sorni si piniarnianta Palm Sunday talondon rentilo News Text Report Karbi Anglong News la Palm Sunday pu alam theki wang ke lage Christian arona long ke Hempu Jesus Christ hello dikoya nama masih Hempu Jesus Christ madak kirti kiwang onahut alang ni munir fansi munir munor tum fan papen ka pioi fansi kiwang si alang li dak kirti kidu gadu ko ve kisukun e pendang long munor tum fan delta kene teke papen keciri nani kipijau nani pu alam fan no lasi alang li ke anam asolo anparta alang li fan ke richo puta hokon lasi alang li Jerusalem an alang li kiwang onahut armuatum alang depan ni kacing sampen ritual son si hokpon lo masih labang so kiba unhut alang ni gatha sin nang ten sin nang karno gatha so alon adon si lo labang so kiba unhut rat kemenang depan kedeng ni ngarom beng kedeng ala sutili argo kutapu pam sandi pam ko
arong pan bangke pamarbo ke basi labang so hono so ki en pamarbo থেকে soteliarbo pen selang fan ki denglo ajak teman ke pam arbo থেকে soteliarbo ka be teman ke amit hang kecil makin ki he la so pe alang tum cheplosi alang di fan Tuwara long limpi si tuwang lo jak manggala pam arbo soteliarbo la limpi si alang fan tewang toy lo la ning karongang kek hala bangso ni nasi cipilo la bangso pam aluten kiwang tuwar kipu masih pinyalianta la bangso pam arbo bangge si jitang son lo kusiana arona long bangge masih non puanta masih soteli arbo bangge en ponder lo la hala dak si pam sande ku alam situ Dipu Municipal Board Rat Kachilenga Dolong Kangbura Rong Hangpen Kipahinupot Dipu Reliance Train a building anong lapen malong offset anong along non head jonga kimi building ki kim pangcheng ponsi anu jok hai hui parja ponlo bangso building ki kim kirang along hormuki pon kiwan kijoy keji aphan pura Dipu malong offset arum kido Rat Kachileng bo madolong arpong thengrai rai si pahinupon Langroy awar ke pathe thuji puke aphialam lo walpar jap thipsi awar pabithurong lason pulote non barikha langethia por konat lo bangsolang kilipo bangsolang royalo amachi barpi barso kachiti a pipe sitami kilodu tangte langroya kongkido atumke lasolang kien amachi hingno dakpo lapen kesokion isitami kilong jiangring thetan kalidajima Langroya longomasi building ki kimpu alam arjulongsi ahogalam kachini ji aphan pherangke bitungatum adimaklong paledamlo bangso hem ahempu komatpu arjulo kangbora rong hangpusi nakpachini dun lapen ahema bangke manja Assam Gramin Vikas Bank ahempu lopusi pangthekpon tangte lapuson rada khimati rat kacheleng phuna dolong ke pahingnu ke panghang kangbora rong hangaphan komatlo jakong kipi Lahelo nona porket hedung akarjulo. News Text Report Karbi Anglong News. কামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে? কামটো কিমান দিন মান হ'ল? একমাহ মান হ'ল। আপোনালোকে কৰি আছে। এইটো কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং আছে? কিমান ডাঙৰ ক'ব নোৱাৰো, এতিয়া দুইটা চেল্ফ ঢালিব বুলি কৈছে। ইমান ডাঙৰ বিল্ডিঙত ইয়াতে কি মানে এইটো মানে কি বিজনেছৰ কাৰণে নে বিজনেছ পাৰপাছ নে পাৰ্চনেল হোম? মানুহ থাকিব। মাল উঠালে আনানিয়া কৰিব ৰাস্তাটো আৰু ডাঙৰ লাগিব আৰু ডাঙৰ কৰিব মানে দলংখন আৰু অলপ ভাঙা হয়। এই বিষয়ে আপোনালোকে কি জানে? সেইটো আমি একো নাজানো, এইটো মালিকে গম পাব। নদীৰ ওপৰত যেতিয়া বনোৱা গৈছে আপোনাক একো কোৱা নাই? না আমি নাই, এইটো ভাঙোতে গম পোৱা নাই। আমিয়ে কৰিছিলোঁ মানে সেইটো কামটো আমি কৰা নাই। আমি 2-3 দিন নাইতো, আজি আহিছোঁ কামত, আহি দেখিছোঁ এতিয়া মাটি চাটি পেলাইছে। কাংবুৰা ৰংহাং। ক'ত থাকে গম পাই নেকি? এতিয়া এইটো মাঞ্জা কিবা এইটো লাংপি ধামপি বেংকটো আছে নহয়, এইটো মালিকেই হয়, তাৰে বিল্ডিং হয় এইটো। তাৰপিছত এইটো ইয়াতো আছে এটা, আপোনালোকে গম পাব, নতুন বিল্ডিং এটা হৈ আছে যেন, এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড এই মিটিফাংজা ৰোডৰ ওচৰত ডাঙৰ বিল্ডিংটো আছে, সেইটো বিল্ডিং তাতে ঘৰটো। কেতিয়ালৈ টাৰ্গেট দিছে এইটো কমপ্লিট হ'বলৈ? ক'ব নোৱাৰো, আমিতো হাজিৰাত কৰি আছোঁ নহয়, টাৰ্গেট নাই আমাৰতো আজি ইয়াত কৰোঁ, কেতিয়াবা তাতে লৈ যায়, 2-3 জেগা কাম কৰি আছোঁ আমি। এইটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট মানে হাজিৰাত আমি পাৰ্মানেণ্ট কৰি আছোঁ, গম নাপাওঁ আৰু কেতিয়া কামটো শেষ হ'ব কেতিয়া নাই এইটো নাজানো। কণ্টিনিউ ইয়াত কৰা নাই কাম, মাজে মাজে ইয়াত কৰোঁ, তাতেও কৰোঁ, কেতিয়াবা মাঞ্জাতো গৈ কৰোঁ। Lakhaingkorapho Nilip MSC constituency ke parlo upper tarapong sart herong phara rongalong tomon herai ke thepena jok hemrit ongdung kana hokdun Lakhaingkorapho Nilip MSC constituency ke parlo upper tarapong sart herong phar arongalong arning samchin apor por phai ke thom apor malong men tomon herai ke the parpik pena jok hemrit ke hingnudun ongdung lo lasi tarapong arlok ki doara datumke ki dukke laksai de lase ha dagarat pen doan pen chuning rike nilitum ningkache thenai ningke menai abang phu nilip MSC pabitro rong piaphan chuning rilo lapen CM Dr Tuliram rong hang lapen team Karbi Anglong ki japon ke thekeding doana toma phansdami hawarara datum pen kachuning ripon ke nangra pek thapasi
Chuning Ripon lo. Tarapong pendorsing tokbi, Karbi Anglong News. Chokihala NLBKA mate ni hanglong ribaptis kajalang amai asa hemalong pam Sunday katalon pon jangmi poni phai hi niarni lakhain ko raponi lip constituency ke parlo Chokihala NLBKA asa hemalong mondoli thongke praisi chingrum si pam Sunday talondun athi PKN pon lake hosana kangtuinai abangphu Matthew angdengpi inkoi raisi angdengso sirkep Bible angdeng along pensi enpot bangso mai por bhai krisira achitim pensi chengponlo lapen NLBKA mai phurup sing pensi mai charipon pam Sunday katalonolo lunchito chukihala lakhai si baptist church atum pensi parjupon lapen thanbang reverence aron teron pastor pensi pam Sunday alama pothakhai hui thanpa jermi pon bangso mai long jasmet armuka chitong suri ki thom so se amuluk chitong si pam Sunday katalona jaimek mesen pen pechun pon Chokihala pen Philip Tiso Karbi Anglong News